għadhom qed jinżammu fit-taqsima tal-kura intensiva fl-Isptar Mater Dei iż-żewġ persuni li s-sibt indarbu serjament waqt li kienu qed jiddisponu minn skart pirotekniku biswit il-Kamra tan-Nar ta' San Giuseppe ta' Iż-żewġ. Il-vittmi huma Joe magħruf bħala l-Ġermaniż ta' 58 sena u Matthew Borch ta' 26 sena, it-tnejn li huma minn Iż-żewġ. Kienu diversi dawk li fuq il-midja soċjali esprimew id-dieqa tagħhom għal dak li ġara. Il-banda 12 May qalet li tinsab iddispjaċuta b'dak li ġara, filwaqt li esprimiet solidarjetà mal-kumplament tal-membri tas-soċjetà u mal-qraba tal-vittmi. Min-naħa tagħha laqda Gazin Banda San Filip ukoll uriet id-dispjaċir tal-membri filwaqt li awguratilhom fejqanta malajr. X'inseħħ l-inċident tas-sibt, fortunatament il-vittmi kienu f'distanza sigura mill-Kamra tan-Nar. Iż-żewġ irġiel ittieħdu immedjatament l-isptar b'ambulanza, filwaqt li l-membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili kif ukoll il-Pulizija raw li jitneħħa kull periklu miż-żona.